Yes, reka nongere mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza by'umugisha nshuti bakundwa ba Radio TV. Nizere ko muri amahoro. Reka tuganire ku nkuru zikomeye cyane zibiri kubera mu burasirazuba bwa Republique Iharanira Demokarasi ya Congo. Nkuko mu makuru mu gitondo nari nabibasezeranyije, tugiye kuganira ku ngabo z'igihugu cy'u Burundi ziri kwambutswa uyu mupaka wo mu Rovira zoherezwa mu gihugu cy'u Burundi nabaguye ku rugamba mu bihe bitandukanye. Tugiye kuganira kuri aya makuru, turaganira ku nkuru y'ubwato bwarasiwe mu kiyaga cya Tanganyika. Ese ni ubwande? Ese koko nubwo abatanzania nkuko bamwe bari kubivuga? Byose reka tubiganireho. Munyemerere nshuti bakundwa ba Radio TV, mberekeze muri teritwari ya Mwenga, agace bita Gipupu kamaze kuba kabatombe. Iyi ni imwe muri tombe zishobora kuri buvugishe benshi kandi z'ingenzi ku ruhande rwa M23. Gufatwa kwa Gipupu egal gukontorora teritwari ya Mwenga ibice byinshi. Gufata Poezelo bibahesheje gufata Gipupu. Poezelo murabizi ko ari huza nzira cyasa amasangano imihanda irenga 6 ihurira muri kiriya gice, harimo nituruka muri Mwenga, FIZI ndetse na Uvira. Ibi ni ibice navuga ngo biri kuberamo ibintu bidasanzwe. Munyemerere tuganire kubirebana n'izi nkuru zose uko zakabaye, uko zikomeje kugenda zivugwa, turebera hamwe uko amakuru yitwaye kugeza ubu ngubu. Nshuti rero bakundwa ba Radio TV, reka duhere muri Minembwe n'ubundi ahitwa Rugezi. Ku masaha ya mu gitondo twahoze tuganira ku birebana n'abasirikare b'u Burundi bahagotewe ku munsi w'ejo. Narababwiye nti hari drone za FARDC zagiye ziza kureba abasirikare b'u Burundi barenga 650 n'abasirikare bivugwa ko bagoswe nyuma yo kugotwa bakimwa inzira yo kuba mu byukuri bava muri kiriya gice cya Rugezi kugira ngo MRDP twirwaneho ikigarure. Binatuma twibaza ngo nukubera iki MRDP twirwaneho yafasha aba bagabo igahitamo kubima inzira, igahitamo kubagotera muri biriya bice. Icyambere nabashije kumenya harimo kubanza kubumvisha bari abaturage mwabujije kujya guhaha inzara bagize. Ese namwe mwayigira muri aho muri Rugeze ngo mwumve uko bimeze? Murabizi ko hari bamwe mu baturage b'abanyamurenge bagiye bafungirwa inzira zibaganisha ku masoko, izibaganisha ku mashuri. MRDP twirwaneho nayo iravuga iti reka ibyo mwakoreye abaturage natwe nibura tubibakorereho nk'icyumweru cyase bibiri mwumve ukuntu bimera. Icyakora amakuru meza nuko hari ibiganiro biriho MRDP twirwaneho ishobora kubarekura kubera ko ingabo z'igihugu cy'u Burundi ziri Rugezi nta yandi mahitamo zifite no gutegereza icyemezo gifatwa na MRDP twirwaneho amadubu. Nubwo hafatwa icyemezo cyo kubarekura ariko ntago byatuma mu byukuri inkuru zigaruka ku kuba hari drone zaje zigahanurwa. Hari suko 25 bivugwa yuko yahahanuriwe ihaje. Ibi byose byakozwe mu ibanga rikomeye cyane. Hari abasirikare bagerageje kurwana, abo ngabo bashyikirijwe Uwiteka. So Rugezi rero ni igice kugeza ubu tuvugana hari biganiro biri guhuza MRDP twirwaneho ndetse nabo ku ruhande rwa FDNB kugira ngo bari abasirikare babashe kuba bavanwa muri kiriya gice. Urumva ko ni ibintu bikomeye cyane. So agace ka Rugezi ni agace kanafite byinshi gasobanuye mu burasirazuba mu majyepfo muri Kivu y'amajyepfo by'umwihariko mu misozi miremire Minembwe. Ate kubera iki nujya kureba aka gasozi bagotewemo na agasozi kari le plus stratégique ariko nanone navuga ngo gafite ubukungu mu biganza bwa Minembwe kuko hariyo ibirombe, hariyo ibintu byinshi, hari ibirombe rwose bacukuramo amabuye y'agaciro. Gufatwa cyase kwihutira abarundi kwihutira kukajyamo bafite ibyo bari bagiye kurebayo, ariko biza kurangira bigize gute bitabahiriye kubera ko hari ibindi bice baturanye biri strategique kandi ibyo bice byari bifitwe na MRDP twirwaneho. Byashobokaga ko ibyo bice byifashishwa mu kurasa muri Rugezi, ariko baravuga bati Rugezi haratuwe, reka tubireke, reka tube tubikwamye twe kurasa kuri aba bantu. So umujyi wa Baraka rero umwe mu mijyi yugarijwe cyane, umwe mu mijyi yugarijwe. Navuze mbona amakuru avuga ko hari abasirikare b'abacancuro baturutse mu gihugu cy'u Burundi berekeza muri Baraka. Haza indi nkuru ndibuze kwita igihuha itubwira ko M23 yabiri gukoresha abacancuro b'u Bufaransa
muri biriya bice by'imisozi miremire. Abacancuro b'Ubufaransa ubunararibonye bwabo bwakiyongeraho aba basirikare ba M23 bazitere bari kurwaniraho bikabyara iki insinze. Ariko iyi nkuru ije mu gihe hari amakuru avuga ko muri Baraka hoherejwe abasirikare baturutse mu gihugu cy'u Burundi. Ibi nabyo nuza kubihuzahuza uraza gusanga ibyo ku ruhande rwa M23 bivugwa ari propaganda, kubera ko aba n'ubundi still baracyari inyeshyamba gukoresha abacancuro. Sintekereza ko ubwo bushobozi bawufite, inyamara uyu munsi wa none abarimo twabita abapatriote kuko barimo bararibera igihugu, kubanguzanya abacancuro. Ibyo ngibyo ubwabyo ntekereza ko ari rumors. Gusa umujyi wa Baraka numwe mu mijyi isumbirijwe, numwe mu mijyi navuga ngo kugeza ubu tuvugana uri hagati yo gufatwa cyangwa se kudafatwa. Kubera iki? Abasirikare bamwe na bamwe ba FARDC berekeje i Karemi, abandi bo mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi hari aberekeje Uvira, hari n'abandi bambutse berekeza i Karemi. Binavugwa ko hari abambutse banyura hitwa Rumonge. Ni nayo mpamvu iyo ni nayo mpamvu ya za barriere nyinshi cyane zashyizwe mu majyepfo y'igihugu cy'u Burundi, by'umwihariko muri biriya bice bya Rumonge. Urumva ko ni ibintu navuga ngo kugeza uyu munsi wa none birakomeye cyane mw'abantu mwe. So ubwo rero Baraka byanga bikunda ishobora kuba ari imbere, kubera ko iri no mu birometero bike cyane. Gusa ntimwibwire ko Baraka izaba ari imbere nta mirwano ibayeho. Niramuka inabaye rebere, kubera ko ni igice nimba kirimo ingabo z'amahanga zaje kurwana, byanga bikunda biragaragara ko hari ikintu gikomeye cyane gishobora kuba muri iriya Baraka isaha n'isaha. Impande zombi ziri kuri tere, kuri front line, zirimo zirakoresha drone z'intambara. Gukoreshwa kw'izi drone z'intambara bivuze iki? Bivuze ko byanga bikunda buri ruhande rwiteguye rumwe rwiteguye kurekipera aka gace ka Baraka, urundi rwiteguye kugira gute kugafata. Ngaye nguko rero urumva ko ni ibintu bikomeye cyane. Rumwe rwitegura kukagumana, urundi rwitegura kuba rwagafata. So ngira ngo ni ibintu bikomeye cyane. Hanyuma rero hari amakuru akomeye agaruka ku mirwano yo ku munsi w'ejo, ngira ngo nari nabanyuriyemo, ariko muri teritwari ya Mwenga ibisasu byaravuze. Ntago ari muri Mwenga gusa kuko no muri Fizi ibisasu byaravuze, imbunda nini ndetse n'izoroheje. Nibura ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu itariki 10 ku munsi w'ejo, abarwanyi ba M23 bigaruriye centre ya Kipopo yo muri teritwari ya Mwenga, ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ni centre ivuze byinshi kuri front line, ivuze byinshi ku rugamba ruri kubera muri no ntara Kivu y'Amajyepfo. Murabyibuka hari akamapo twigeze kugarukaho, sinzi nimba nakabona, ariko kuva aha muri Mwenga by'umwihariko Kipupu werekeza mu misozi miremire y'iminembwe ntabwo ari kure cyane. Ariko ikindi, aka gace ka Kipupu na Mwenga ni hafi neza ya teritwari ya Uvira. Ibi bintu muze kubihuzahuza no kongera kwisubiza Uvira, mu bihuze no kuzenguruka bakajya gufata iyo za Baraka. Amakuru avuga ko bashobora kuhindukira hino bakagaruka Uvira cyangwa se bagakomeza i Karemi. Ikindi nuko gufatwa kwa Kipupu binatanga ishusho y'uko umujyi wa Uvira nawo byanga bikunda uri mugendo ushyirwa mu gaki mu kaziga, hagasigara ya nzira yo ku mupaka wa Kavimvira Gatumba. Nkuko amakuru aturuka mu baturage bo muri kara gace ka Kipupu abivuga, avuga ko gufatwa kwa Kipupu bibaye nyuma y'imirwano ikomeye yahuje AFC M23 ifatanyije na Twirwaneho ndetse n'ingabo za FARDC na Wazalendo. Ababonye rero iyi mirwano bavuga ko uretse imirwano yahuje Wazalendo na M23 harimo no gukoresha za drone byagaragaye muri mu bikorwa bya gisirikare byaberaga muri kara gace. Abagize societe civile bo muri kara gace bakaba bavuga ko iyi mirwano yatumye abaturage benshi bava mu byabo, abandi bahungira mu bice bitandukanye bya Kipupu no mu nkengero zaho birimo umutekano. Kipupu rero ikaba isubiye mu maboko ya M23 mu gihe mu Kuboza mu mwaka ushize wa 2025 uyu mutwe nabwo wafashe kariya gace ukirukanyemo ingabo zari ziganjemo iz'u Burundi zahise zihungira muri Fizi. Uyu munsi wa none aho nanone ziri kwirukanwa zigakizwa n'amaguru zikiruka. Urumva ko ubwo bongeye kukisubiza. Hanyuma rero byari nyuma gato yuko M23 yari imaze gufata umujyi wa Uvira. Mbere yo kuvamo
nyuma y'icyumweru kimwe. So niyo mpamvu nababwiye ngo Kipupu na Uvira ni ibice biri parallel byanga bikunda. Hari icyo bisobanuye ku mirongo y'imbere ku rugamba, hari icyo bisobanuye ku ruhande rwa M23, hari icyo bisobanuye kuri ino ntambara iri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo Gipupu. Aka gace kabaye libere nyuma y'imirwano idasanzwe iri kubera mu Minembwe mu bice bigiye bitandukanye bimwe na bimwe, aho uruhande rwa M23 rushaka gukomeza kugira ngo rwigarurire iyo baraka navugaga. Ariko FARDC nayo attention, iyo no kwa ngo icyo iri gukora irimo irakoresha artillery igasheringa ibisasu muri eneo zigiye zitandukanye zigenzurwa na MRDP twirwaneho. Gusheringa ibi biri muri strategy z'intambara, kubera ko hari igihe usheringa ukoresheje amatilari umwanzi bikarangira agize gute ahunza akagenda. Ariko iyo sharing ikora ko bibabereho mu ntera kure, sintekereza ko izi ngabo za FARDC ziri busubire inyuma zikaza kurwanira poezero, kandi nyamara zaratsinzwe zigashyirwa mu birometero byinshi mu by'ukuri uvuye hano mu gice bya poezero. Ariko baracyagerageza gusheringa ibice bituranye nayo, yaba kwa Murima yaba ibindi bice bitandukanye, barageza gusheringayo ibiturika. Urumva ko ni ibintu by'ukuri navuga ngo kugeza uyu munsi wa none birakomeye. Hanyuma rero mu gihe imirwano iba ndetse bamwe bakavuga bati muri Kongo hari ingabo z'amahanga zirimo zirwana ku ruhande rwa FARDC, no kwanga irimo irafatanya n'ingabo za Wazalendo, FDLR, P5 Coalition Fighters, ingabo za FDNB n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, haravugwa ingabo z'igihugu cya Tanzania nazo ziriyo ngo mwibanga rikomeye cyane, ukongeraho aba mercenaires. Amakuru rero yo kuraswa ku bwato mu kiyaga cya Tanganyika, ubwo niyo ngira ngo ngereho inkuru yavuzwe cyane ku munsi w'ejo. Ubwato bwitirirwa igisirikare cya Tanzania, abandi batirekada ni ubwato bw'igisirikare cy'u Burundi bwarasiwe muri Tanganyika buraswa na M23. Kugeza ubu amakuru hari utakwemeza nuko benshi bahuriza ku kuba ubu bwato bwaba ari ubw'Abatanzania bwaje gutanga umusada kuri uru rugamba ndetse no gukora patrouille muri ariya mazi y'ikiyaga cya Tanganyika. Murabyibuka neza mu minsi ishize twagarutse ku bwato bw'ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB bwaburiwe irengero. Bamwe bati bwarashimuswe, abandi bati bwararohamye, abandi bati ubu bwato bushobora kuba buri mu biganza by'amaboko y'intare za Salamu, abandi bati rekada ubwato bwashimuswe n'abasirikare b'u Burundi badashaka gukomeza urugamba. Ubwato bwari bufite mu by'ukuri akazi gakomeye, akambere no kuvana inkomere mu burasirazuba bwa Kongo z'abarundi zikajya kwitabwaho muri kiriya gihugu cyabo. Icya kabiri no gutwara amayiti zaguye ku rugamba. Icya gatatu hari kubazanira bimwe mu bikoresho, hari kuzana n'abasirikare ku rugamba. Ibyo byose ni ubwato bwabikoraga. Ikindi ubwato bwari bufite functionality yo kuba ngo turatewe ariko dufite natwe inkoho zo kuba twakifashisha mu kwirwanaho, dufite ubwirinzi muri make. Ubwo bwato nibwo bwaburiwe irengero. Bukimara kuburirwa irengero, iyi nkuru ndaje nyigarukeho. Amakamyo agera kuri 5 yagaragaye mu mujyi wa Uvira aje gupakira abasirikare. Benshi bavuga ko harimo baba bari abaguye ku rugamba. Katubanze tuvuge ko byo ku bwato ayo makamyo nayo ndaje tuyagaruke. Nuko ku munsi w'ejo rero haba havuzwe iby'ubwato, bamwe bati ni ubw'ingabo zo Burundi, abandi ni za Tanzania. Ubu bwato bwari buje gutanga ramfor kubera ko hari ubwato bw'ingabo z'igihugu cy'u Burundi bwaburiwe irengero. Ntago bizwi nimba bwarashimuswe cyangwa se bwararohamye. Ubu bwato bwaje gutanga uwo musada kugira ngo bujye bwambutsa imirambo y'abasirikare b'u Burundi ndetse n'abakomerekeye ku rugamba bavanwe muri bira bice bya Uvira by'umwariko bahite bambutswa mu gihugu cy'u Burundi. Ubwato bwarashwe buraswa rwose nabo bivugwa karabo muri M23. Ariko kuraswa byo si ikibazo. Twabonye drone ziraswa, twabonye helicopter ziraswa, twabonye Suko 25 ziraswa, twabonye ubwato kuko si ubwa mbere buraswa n'ubu kuraswa si ikibazo, ahubwo icyo kuganiraho ese koko ubu bwato bwaba ari ubw'ingabo z'igihugu cya Tanzania bwaje muri Kongo gutanga ramfor muri yo muvoma y'abasirikare bakomerekeye ku rugamba b'u Burundi boherezwa kuvurirwa iwabo.
cyangwa nabwo bwari buzanye abasirikare b'u Burundi, kuko ubu tuvugana amakuru aragaragaza ko buriya bwato nubwo abasirikare donc nubwo igihugu cya Tanzania, ariko bwari buje kuziba icyuho cy'ubwato bw'ingabo za FDNB buherutse kuburirwa irengero. Ibintu birakomeye, umuntu abivugisha amatama yombi, ariko ni ibintu bikomeye cyane. Kuba Tanzania kohereza ubwato bwagera muri biriya bice bukarohama, ibi ubwabyo ni ibintu bikomeye. Bukaraswa, abandi bati buje kuziba icyuho. Urumva ko ni ibintu bikomeye cyane, ibintu bikomeye rwose. ngira ngo ubwato bwo nubwo aya ngoko ubu bwato bukimara kuraswa, ngira ngo uburundi biza undi muvuno, ariko bufite mission yari buzanye yo gutwara aba basirikare bakomeretse bari mu bice bya Uvira, kuko ku munsi w'ejo amakuru aturuka muri biriya bice aravuga ko amakamyo agera kuri 5 niyo yaturutse mu gihugu cy'u Burundi aza gupakira rwose ibyo bamwe bavuga ko ari maiti, abandi bati ni inkomere, abandi bati aba nabaguye ku rugamba mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi. Ibi bintu birimo akantu abantu benshi badashaka kuvuga, ariko ntekereza ko mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi bafite akazi gakomeye cyane kuri uru rugamba. Bapfushije abasirikare benshi, bagishaka kuzana abandi kugira ngo barwane nabo bapfe. Ni ingabo z'igihugu cy'u Burundi kuva za kwinjira mu ntambara. Reka mbisubiremo, intambara ya M23 ku munsi w'ejo mu gitondo narababwiye nti yatangiye ku itariki ngira ngo ni 28 z'ukwa gatatu 2022. Intambara ikimara gutangira, haza ingabo za East African Regional Force, ntizagira icyo zikora. Nabonye abikinshasa barazishinje gufatanya na M23 cyase kuberereka, barazirukana. Haza ingabo z'igihugu cy'u Burundi zaje muri 2023, hafi aho nibwo zaje 2023. Izi ngabo zikimara kuza zahuye n'akazi gakomeye cyane, kubera ko ibice zabanje muri Kivu y'Amajyaruguru, yabiyo za Kicanga, za Mweso barahakubitiwe, za Minova barahakubitiwe, ahitwa za Bweramana barahakubitiwe, ahitwa za Kanyabayonga barahakubitiwe. Izo ni ingabo z'u Burundi. Benshi banafatwa mpiri. Uwitwa Wiringoma kiriho yigeze kuberekana, aravuga ati ngaba abasirikare b'u Burundi. Icyo gihe rwose banatanze interview bavuga uko bafashwe nuko boherejwe n'icyo barwanira. Niyo mpamvu maze iminsi mbabwira nti umusirikare urwanira uburenganzira bwe, cyangwa urwanira umwana urwanira gusubira iwabo, n'urwanira amadolari 100, ibyo ni ibihumbi hafi 130 na cyangwa 140, ntago umusaruro wabo ku rugamba waba umwe. Nuko ingabo z'u Burundi muri Nord Kivu zirakubitwa rwose, zari Minova aho zari zisigaye na Bweramana, zirahunga zerekeza muri Kivu y'Amajyepfo, zijya gushinga ibirindiro hariya ikavumu. Goma rwose bari beri. Imaze kuba libere, M23 bona ntibihagije kuko yabaye libere tariki ya 27 z'ukwa mbere cyase 28. Iyo ni iminsi ibiri y'imiberamo imirwano. Byatwaye nibura iminsi igera kuri 14 yonyine cyase n'5 kugira ngo Bukavu ibimaze kuba libere. Ariko hagataho nibura byatwaye iminsi 10 kugira ngo zangabo z'u Burundi zahunze muri Minova aho zashize ibirindiro intare za Sarambwe zibe zazigezeho hari ikavumu. Byatwaye nk'iminsi 10 bakimara gufata umujyi wa Goma. Nuko ingabo z'igihugu cy'u Burundi hari amakamyo ni nayakunda kubatwara, tubabona bava ku kibuga cy'indege cya Kavumu bagenda. Nibwo twabanye abaturage bafata amashusho bavuga ati FDNB inakimbia, cyase ingabo z'u Burundi ziragiye, bafashe amakamyo birukanze. Bikanze iki? Bikanze intare za Sarambwe aho ni Kavumu. Mu gice cya Bukavu, izi ngabo z'u Burundi twongera kuzibona zigize gute, bamanitse inkoho ku bitugu, nyuma yuko abaturage bavuze bati inyamara hariya hari ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Intare za Sarambwe zimaze kubasangayo,
nuko zirababwira ziti mumanike inkoho zabo bazimanika ku bitugu nuko bajya mu biganza by'intare za Sarambwe. Ubwo abo nabari basigaye kuko bagenzi babo bari bagiye. Narababwiye nti iby'uru rugamba ngira ngo no gufatwa kwa Uvira ntaga Burundi amini kwa Bukavu ntaga Burundi be expectingaga ko iyi Bukavu ishobora kuba tombe, ishobora kwigarurirwa, kubera ko mu ijoro ribanziriza umunsi wo gufata Bukavu FARDC yari yagiye bamaze kugenda sinzi aho bahuriye n'aba basore bati bikoresho mu masaha y'igicuku intare za Sarambwe zita zifata bya bikoresho imodoka rwose n'amakomvoye n'ibiki bahita bazurira bagarura mu mujyi wa Bukavu. Abaturage bakoma mashyi ati zangabo zacu ziragarutse. Ibyo bintu bikimara kubaho ingabo z'igihugu cy'u Burundi zari zihishe zaragarutse. M23 irazitoratora zose. Uru ni urugendo nibara rw'ingabo z'u Burundi kugera muri Bukavu. Icyo gihe abasirikare benshi mu ngabo z'u Burundi baje kwiyambura impuzankano, bamaze kwiyambura impuzankano bahungira mu gice cya hano mu Rwanda bagira ngo bambuke muri mupaka wa Rusizi, bambuke basubire iwabo. Bakoze interview na Mamu Rwagasabo ngira ngo benshi bavuga ati twakoraga akazi Bukavu none agace kamaze kubamo intambara turahunze turagenda. Nyamara bariki barabasirikare bo mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo rero urugendo rukomeye cyane. Bukavu barayitsindwa bavamo berekeza mu bice bya donc ibice bya Kamanyora nabyo biza kurangira babitsinzwemo, babivamo berekeza hitwa Ruvungi. Ibyabaye ku ngabo z'igihugu cy'u Burundi ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bikomeye cyane. Haguye mahiti nyinshi. Ntekereza ko uyu munsi wa none izi kamyo turi kubona Uvira zibatwara zibasubiza mu gihugu cy'u Burundi, mu byukuri abo ziri gutwara bashobora kuba baruta benshi abaguye Ruvungi. Ni kamyo eshanu zitwaye abasirikare barenga 600 nabo bivugwa ko baguye kuri rugamba. Ibi bintu urumva ko ni ibintu mu byukuri bikomeye cyane. Ngurwo urugendo rw'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. So kugeza ubu rero amakuru hari akomeje kugarukwaho aragaragaza ko mu bice bya Baraka abasirikare bari bahari b'u Burundi bari ku withdrawinga, hanyuma ingabo z'abacancuro nizo ziri ku hadeployingwa. Ntekereza ko byanga bikundura urugamba ruraza kuba urugamba rukomeye kandi cyane. Reka twigarukire muri Kivu y'Amajyaruguru. Hamaze iminsi naho haba urugamba, hamaze iminsi haba imirwano ikomeye. Ni imirwano ihuza M23 na za Wazalendo ahitwa Gatovu muri teritwari ya Rutshuru. Ngira ngo muri iyi minsi za Wazalendo na FDL zirahakubitiwe kubera ko zagiye zigaba ibitero shuma kuri izi ntare za Sarambwe. Habaho urugamba rukomeye cyane. Ibi birenda gusa neza n'intambara mw'abantu mwe imaze iminsi ba mu rugabano rwa Masisi na Warikare. Ngira ngo abamaze iminsi bakurikira amakuru nababwiye nti intare za Sarambwe zamenya amakuru ko Wazalendo impamvu ziri kugaba ibitero mu byerekezo bitandukanye. Icya mbere bafite mission yo kurwana paka bishubije umujyi wa Goma. Icya kabiri bafite mission harababa mu mashyamba bavuga bati reka tujye gushakira abandi ibibatunga. Ntago bahinga, amazi babona, ibiribwa ni hafi ya ntabyo. Bakavuga bati reka tujye mu baturage tuye gusahura. Wenda nitubona iduka dusahura turazana iyo mifuka hano, izagira gute izadutunga. Haba iyo mirwano. So M23 rero avuga iti aba bantu tugomba kubarasa kugeza tubagejeje za Warikare inyuma iyo ngiyo, hanyuma ducunge dusekirize ibi bice duhagaze ku muhanda wa Warikare na Kisangani, abandi tubageze Kindu ndetse na Zampinga. Urumva ko ni intego ikomeye na ambisiyo ya M23. Ntekereza ko kugeza ubu ishobora kuba iri kuba successful. Kubera iki? Ubu tuvugana za Wazalendo zagejejwe muri Warikare, izindi ziracyari muri Rubero, ariko amakuru agaragaza neza ko mu by'ukuri ziri guhura n'akazi kadasanzwe, ziri guhura n'akazi gakomeye cyane. Icyakora ibisasu ku munsi w'ejo byiriwe bivugwa mu bice bimwe na bimwe bya teritwari ya Masisi, bikanavuga ko M23 noneho yubuye yazanye umuvuno wo gukoresha drone. Bakazishyira ku rugamba. Izo drone zikaba arizo zijya kubereka haduyi ari hehe, zikagenda zigatata.
urumva ko ni ibintu uyu munsi wa none navuga ngo birakomeye kandi cyane ibiri kuvugirwa muri biriya bice. Ngira ngo rero ni amakuru ni uko nguko akomeje kugarukwaho muri Nord Kivu, naho ntabwo ibintu byoroshye, ntabwo intande za saramwe zakwicara ngo zisinzire, ahubwo namenye ko buri bice bya Rubaya muri minsi hakibaho bira bitero, hoherejwe umusada ukomeye cyane, abasirikare baba commanders bakomeye special force ya M23 yigabanyijemo ibice bisa nkaho yiseparatinzemo ibice. Hariri muri bira bice bya territoire ya Masisi irimo igenda ikora amasuku ivana mu zira wazarendo zose inazihiga mu mashyamba. Hari niri mu misozi miremire imirembwe, ngira ngo mwabonye witwa Bertrand Bisimwa, mubona Lawrence Kanyuka, mubona Fred Kaniki, bari mu misozi miremire y'iminembwe rwose batembera. Ntago bagera hari ahantu batizeye umutekano waho, ya ntago bishoboka. Ikindi mwamenya nko muri bira bice ntababwiye nuko uyu munsi wa none M23 irimo irakoresha systeme z'ubwirinzi zibasha kujaminga system zo kuranda rwa FARDC. Niyo mpamvu uyu munsi kuranda rwa FARDC batanze itegeko, baravuga bati abasirikare bacu bano muri ku rugamba muri coalition yacu, ati coalition yacu turababujije ibintu by'amatelefone mu bishyira hasi, kuko izo telefone nizo ziri izi drone ziri kugendaro zikaza zikagira gute zikabarasa. Drone zari zibamereye nabi rwose, ubu nimba bataranazishyira hasi ndatekereza n'ubundi M23 iracyari kuba monitoringa kubera izo telefone izi za smartphone bafite. Ngira ngo ku munsi w'ejo nababwiye uko iri koranabuhanga rikoze, uko rikorwa ndetse n'ubwenge burimo, kuko ni ibintu bisanzwe gutrackinga telefone ufite uri ku rugamba, bakohereza drone ikaza igendera kuri izo coordinate, ni ibintu byoroshye, ikaza ikarasa. Ni rikoranabuhanga M23 iri gukoresha. Ikindi bajyanyeyo ama air defense system afite imbaraga zirenze iza FARDC, yuze ngo na technology n'ikoranabuhanga bari gukoresha riri hejuru y'irya FARDC. Urumva ko ni ibintu navuga ngo birakomeye cyane. Reka mbashimire, ngira ngo mu kanya gato cyane turi bugaruke ku yandi makuru y'ibiri kubera muri ntara Kivu y'Amajyepfo, cyane ko imirwano yo irakomeje. Ubwo tubonye ibice bya Kipupu byafashwe, byanga bikunda dushobora no kubona ibindi kubera ko imirwano n'urugamba byose biracyakomeje. Ndabashimiye rero, iyi ni La Difference TV, mukomeze mu byonde kuri sabone cyangwa se subscribe kugira ngo dukomeze tubane mu nkuru n'ibiganiro dukomeza kubategurira.